kita mengadakan acara yang itu peringatan. Jadi pekui carem maki buasi di kegiatan nawadding mencaji si dilalang itempu untuk mengerangi si di peristiwa. Ia angkaina alami oleh malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan peristiwa ini hanya terjadi sekali dan tidak akan pernah berulang. Aga tujuanna ia ko angka agaga yeunro itu lima ringerang berarti angka hikmah kutilalan na kandung. Nah, iya na melo icapai hilalan na yawanewe melo ki mala dua telu hikmah. Ya kui pak bicara hakiki meloki sapa dua telu baraka. Ya wadinge angka yala boko tamawari imma gina mancaji mapadece pangkaukang. Imma gina angka mancaji mapatamba tepak. Rilalanna atu tungalinota. Na waddim madeceng ampebe madece pangkaukange na suku pakasiwenge na wadding angka salama rilalanna atu tungalinota makoto parupai mamatu assalamakange riwano akhirat mati insyaallah. Jadi yawan niwe rogi ki itu na rekorewa ki na degaga talolongan. Tania pacar may bawa rogi namui di rogi to. Iya naturungi nak pusa mak bicara kodega talolongan man rasa ki. Jadi sedapat mungkin angka baraka wadi talolongan. Sitonganna iya ko ibuka ikita sejarah Nabi purena palala puang Allah Ta'ala di malam hari angka telu. Nomor sidi Nabi Musa, nomor 2 Nabi Harun, nomor 3 Nabi Lut alaihi salam, 4 Rasulullah. Tapi iero Nabi Musa, si bawa Nabi Harun, si bawa Nabi Lut hanya diisrakan ipalalam penimi dengan jarak kurang lebih 400 km denagana si polowan ninolah. Itu meninggalkan kaumnya dan Nabi Lut, sedangkan Nabi Musa berangkat untuk berdakwah ke Firaun. Dan cinampak minola lalangnya, tapi dia berjalan. Dia naroi pa Isra. Nah, sebab ia sengi Isra perjalanan malam. Kemudian Nabi ya purai ipa Mi'raj, ipendre okolangi dua. Nomor sidi Nabi Isa alaihi salam. Ia langsung yakkan menre loko langit kedua. Jadi itu ampai Nabi Isa laktu ia sewe engkau mau piuk langit kedua. Nanti di akhir zaman akan turun. Engkau ko hadesa yansilu Isa bin Maryam min manaratil bayda. Akan turun Nabi Isa fi yaumil Jum'ah. Jadi as-sujuma naipano Nabi Musa dan diturunkan melalui manaratul bayda. Bahkan ada riwayat mengatakan masih basah rambutnya dan akan sholat Jumat bersama dengan Imam Mahdi. Itu di akhir zaman. Makanya ia Nabi Isa langsung yakkamen rek kolangi nasaba isalama kanyo kupong Allah Ta'ala. Ia ro Nabi ta selain Isra juga Mi'raj. Ento. Jadi selain ipalalam pani ipendrek timendrek langi na iya ro Nabi ta sitongan na wattun na yalok ko Makkah dena terulo Masjidil Aqsa. Sebab itu kok ya subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Memang starna okwi Masjidil Haram dan pacapuran okwi Masjidil Aqsa. Perjalanan Isra nah, tapi Mi'rajnya naik. Makanya Nabi ta boleh Makkah bawa lo Madinah. Okwi Madinah suruh mas sempajak don rakang. Selesai mas sempajak Nabi ta makutana hai Jibril onrongaga ye. Maka dia malaikat Jibril, inilah Madinah. Di sini kala engkau akan berhijrah. Dan onrona Nabi Tama Sampaja Watiro, disitulah dibangun Masjid Nabawi. Melanjutkan perjalanan, didampingi ke malaikat Jibril, lai bawai loko Gunung Sinai, Bukit Tursina. Isuruh mas Sampaja don rakang.
Selesai mas sampaja Nabi ta makutano ke malaikat Jibril. Onrongage Jibril. Maka malaikat Jibril di sinilah Nabi Musa bicara langsung si Bapong Allah Taala dan di sini dia menerima wahyu. Wa kallamallahu Musa taklima. Setelah selesai dipataru si Nabi ta 10 kilometer bagian selatan Masjidil Aqsa angka onrongo kuriasa Baitul Lahmi onronna Nabi sajaji ibawi Nabi ta lokoro napa isuro mas sampaja don rakang selesai Nabi ta mas sampaja makutana onrongage Jibril maka malaikat Jibril di sinilah Isa bin Maryam lahir. Nah, selesai menyukoro napai bawa lo ke Masjidil Aqsa langsung memimpin salat Nabi ta mancaji imam makmunna 20 nabi dan rasul cidi batau tuh Nabi Isa bawang ya sesai tau mate manang maga kong kai mapak tau mate makmunna nule denonro iya tona mancaji isyarat maka dia tu Nabi ta imamnya para nabi. Nasaba alena mancaji imam menjadi makmum itu para nabi dan rasul. Ia nama mancaji dasar. Setelah itu baru nabi diangkat diantar ke langit. Ia nama mancaji istilahnya pembahasan di kalangan ulama. Maka dah ia ro sitongan nasampajange tania pakasi baru. Jadi aja tak kada boleh manimam meraja nabi tanapang kesempajang tidak. Nah sebab mas sampaja memang ni Nabi tanah pajoka ipalalang ni Nabi lepati mas sampajang sebelum Mi'raj Nabi pun sudah sholat. Kemudian sininna Nabi itu angka mana sampajanna Nabi Zakaria mas sampajang ukulalana mihrab wa huwa qaimun yusolli fil mihrab itattongi mas sampajang Nabi Zakaria di lalana mihrabna. Maryam mas sampajang, Nabi Isa mas sampajang. Saya diutus oleh Allah untuk matumali laurindoku maparentangi sampajangi si bawa sakka Jadi Nabi Isa mas sampajang, Nabi Ibrahim mas sampajang. Jadi dia itu gaga Nabi dena sampajang. Angka mana sampajanna? Nanya Nabi takang imun ribi. Berarti itu sampajangnya angka memang ni semenjak angkana yasan Nabi. Jadi aja tak ada Nabi taman apa kesampajak deh. Tanah Nabi Adamu pamas sampajang. Iya na tumatu nang pembahasan maka dah iya ro sampaja subuh sampajana Nabi Adam. Sampajan loro sampajana Nabi Ibrahim. Sampajan ngasarae sampajana Nabi Yunus. Sampajan mangaribe sampajana Nabi Isa. Sampajan Isa sampajana Nabi Musa. Iya na ro nang pembahasan dalam kitab Mabadi Azazi na rampe tau pandrite maka dah iya na Jadi itu penjelasan atau pandrita matu piu bahas siaro. Mudah-mudahan kurangi 10 menit tetek sera. Tapi ngerangi muka aku kan isi jam. Apa si jam macam ramah. Aja nani pali wangi si jam. Namu ya ro mapat di ulu toki matu kemetala dai. Jadi iya Nabi ta saya tidak bahas sebelumnya. Langsung diangkat ke langit pertama. Si runtuk Nabi Adam. Jadi itu pangonron na langi pamulangnya Nabi Adam. Menre ilok ke langit kedua si runtui Nabi Isa. Si bawa si runtuk tu si bawa Nabi Yahya. Menre langit ketiga si runtuk Nabi Idris. Langit keempat si runtuk Nabi Yusuf. Menrek mataru Nabi langit kelima si runtui Nabi Harun. Menrek loko langit ke-6 si runtui Nabi Musa. Naik ke langit ke-7 si runtuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Mataru Nabi telok yasek na langit ke-7 angka ci di alam ukro asanna Baitul Ma'mur. Onronna malaikae matawapa setiap waktu. Angka Baitullah koro ya sange Baitul Ma'mur angka Ka'bah koro persis dengan Ka'bah yang ada di bumi. Dan disitulah malaikat tawaf. Iya natuna kena malaikat Jibril Muhammad ataruno menre gangka ma iya. Jadi itu batasan na malaikat deno kolangi ya sek na langi enonroi. Yasanna Baitul Ma'mur. Okoni romon rosinin na malaikat matawapa.